بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شوا و بخیر. نرین راست دست پیکر في هفته جی امیل مجارید روزه ویده سری خبر بدن بله جبو ما براستی مجاره هری مهم عردهج او تراوماین پشتی عردهج کو درکتن عردهجا مراش دورا هاتای و امبیجن لسمسوری الادیامنی و وان باجاری در دورا وان فلاکت کو ببالت کم مزم بو جی متوا تاثیر گرت هر وها پشتی عردهجی جی او آفاتا کو رنگی و درکت و آشکره بو ایدی خبات امبیجن آلیکاری خبات او کسی کلوی در مغدور بونه جبو برینوان بین درمان کرن هاتن دست بکرن لسر وی مجاری امی هنکی خبر بدن لیبلی جبو ترکیه امد دمکه گرینگ دانه مهم دانه لورا بریا مثلا بیجن اردهجی آفاتا اردهجی بپرای ملسر سیاست هلبجارتنی خبر داده لورا دمکه نیزده جبو سیاست ترکیه هلبجارتنه که گرینگ هیه و بلکی 20 ساله جی هلبجارتنه که وها کریتیک نهاتی پیشیامه لورا مخالفت لکیلکه کی خو هیز و قوتا خو کریه یک و الهمبر اقتداری نخواستم همبر جناب اردوغان یکیتی یک آوا کریه ماسه شش آلی دگوت مجره لبرید وی نابرا اردهجه ده ما قسمه کی مجارا سیاست دابو کیله که حتی دو ایواره یا دو ناوروژه ده وقت زلزله کشید سیاست ده چه بو او زلزله چه بو ماسه شش آلی جهودو فشکلی به بیاناتین مرال اکشنر امی وی مجاری بیلن پاشته اول ام دخوازن لسر مثلا اردهجه و پسیکولوژیا مالباتا و زاروکا دو اردهجه چوا جه تاثیر گرت میوانی که خوی هجارم خبر بدن اکادمیسین شاخه پسیکیاتری یا زانینگه ها دیجله پروفسور دکتر عبدالله عطله ماموستم خیراتن سرشاوراتن خیره خدای بگه باش سرچاوا هر وها میوانی که میدن جی نسیبین لیکولینر سیفالدین آرمان ماموستم جی بخیراتن خدای جوارازی به ایواره و بخیر امسلا حرمتی پیش کشتم سرچاواره و استودیو جی روزنامه‌وان و لیکولینش محمد باران اونجا بخیراتن سرچاواره خدای جوارازی مساعده وهبه می به پروفسور دکتر عبدالله عطله چند خبر بدن ماموست براستی ایدی علم پسیکولوژی ام دزانن که دوی عصری دا پر پیش و چیه پسیکولوژیا انسان جی چه تاثیر دگیره نخواستم زاروک جی چه تاثیر دگیرن جبو پیش روژه جیانا وان حیاتا وان بویر و حادثه این کت سری وان در باست دون چه تاثیر لوان دکن اویا ایدی علم پسیکولوژی سری لیکولینی باش و هیجا کریه اید بیسترو بری آفاته که مزن لده یازده باجارا تاثیر کش و مالبات وی هرم دجین زاروک ایکوش بن انقاذا درکتن ایکو جوی اردهجه تاثیر گرتن ایدی ترسکی جانی وانده پسیکولوژی که وانی امبیجن جوی اردهجه تاثیر گرتیه سروی ام دخوازن دپرساجوه بکن پشتی وی اردهجه او تراوما کت سری مالباتا دا درباس بویه گلو و حتی شاخی وها بدومه مالبات لازمه به چه آوای مجادله بکن به وی پسیکولوژیا کو ترسکی هی سروان کرم کن پیشی پیوک از سرساغیل سر مریا بکم نزدیکی 5000 مریه مایه گلکه برینداره مایه و آفت پر مزن سر مملکتا ما چه بویه وی آوی مریه رحمه خودی الوان به مایی جی شفای خودی سر وان به آمین تشکی دی مهم پسیکیاتری پسیکولوژی کنگی انسانی سری چه بو پسیکولوژی و چای چه بو نخوشی پسیکولوژی قاندی زمانی انسان آیه یعنی چه انسان دست بکر بجی یا نخواه پسیکولوژی و چای دست بکریه
aynı şekilde em divên travma çi çaxî travma dest pê kiribe ji wî çaxî jî dîsê psikolojî xerab bûye. Ama wek te got vê xerabûna gelek insana çêbûye. Çêbûna xerabûnê jî normal e. Heta mehkê normal e. Heta du meha normal e. Gelek mirov tên cem me divên gelek mirov tên cem me divên qey hîna ert kil dibe. Divên qey em hîna ert ji bin ligê me derbas dibe. Serê xwe radikin avîzê dinerin divê acaba kil bû depremek nû çêbû. بله û süreklî her tim tedirgîn e. Telefon lê dike min divê aha cîkî deprem çêbû xebera wê ê bê. Ew ê nask me bimre, mervik me bimre, vî avî pir ditirs. û ji xeynî wê xewa wan xera dibe, îşteha wan xera dibe. Hinek insan qarşî travma şaş dimînin. Yani wek hişk dimînin. Em divên dona qalma. Hinek insan pir tedirgîn dibe, pir ditirse, xewa wan xera dibe, cana ji xew de tirs radibin, cana şiyar bin jî derbikêt sanki wek depremek nû çêbûyê xwe kil dikin û cana jî werê dengê xwe bilind dikin, bağırmış dikin, dengê xwe bilind dikin. Em van tepkiyana heta mehkê em normal dibînin. بله Ama vê deprema çêbûyê hepkî ji depremê berê farklı ye. Ça farka wê çi ye? Du deprem ser ev du çêbû veya felaketek pir mezin e. Van depremana pir insanê me rehmet kir. Ev ya jî tirsa me zêde kir. Çê nebû heftak di deh rojê de depremek dil ser çêbû. 6.4 heta du sê roberê 5-6 roberê li Malatya depremek di çêbû ew ji 5.6 bû xwedê zane. Wir jî heta mirovek mir. Êvana xwe tal ser ev du çêbû tirsa milletê me zêde zêde bû. Qaygiya milletê me zêde zêde bû. Wî aviya ji temaşevanê ve ez dixwazim veya bivêjim tirsa we normal e. Heta mehkê, heta du meha normal e. Heta serê Nîsanê vê tirsal ve normal e. Ancak vê tirsa her hefte kêm dibe, zaten kêm dibe, hêdî hêdî wê xelas dibe, heta du meha. Ama vê tirsa kêm nabe. Her roz zêde dibe. Her hefte li we zêde dibe. Başka şikayet derdixe. Bundan ma karibin têkevin cîkî kevir, yani wek çar duvara, bundan ma karibin têkevin, pir pir ditirsin. بله Pir pir xewa we xera bibe, pir pir îşteha we xera bibe, pir pir giriye we tê, wê çayê hûnê werin cem e. Wî Bele. avî ez veya dixwazim vêm, mehek de em sebir bikin. Şikayetê me çêbûye her hefte kêm dibe sorun tune. Ama Bele. dîsê jî Amedê nexweşxaneyê devletê li Gişa psikososyal destek birimi ji alî psikolojî destekê dide ne nexweşatinê. Yani tu şikayetek te ji nexweşî derxijî tune be, بله hemkî te jî tune be, tu huzursuz jî be, tu tirs jî be, wek tu kil dibî jî tu karî were cem me, navê wê serwan yaz ki psikososyal destek birimi بله بله Demê tesîr wan kiribe, nexweşî wan tune bijî, karin werin cem me, karin destekê bistînin. بله مامۆستا بڕاستی ev ئاگاهiyên ku we da pir hêja bû ger ku hêdî hêdî ev tirs ji ser merva here yani ew heyata normal ku hêdî hêdî dest pê bike ev ya înşallah berbaşiyê ve dişe lê roja ewil ew tirs û xewfa ku ser me hebe hê her biçe zêde ve û xewa meriv nê û em bêjin bi tir ji xewê şiyar bibin û nekevin xaniyê xwe dûr ciyekî dûr wesayeta da di erebe da razin ev ne tiştekî normal e hûn dibêjin Na heta ev mehek derbas bû, بله bayê rûcek de wê meha wê biqede, em dixwazin ki hêdî hêdî kêm bibe, بله ama kêm nabe artık veya nexweşiyê. Gerek
وره جم دکتر معاینه به بله تراپی به علاج بچه به امی دست بی بکن. بله پرسک دیجی بکرتای از خوازم برسوا و بستینم زاروک جی دوی ام بیجن آفاته ده پر تاثیر گرتن براستی ام ای مزن ای کو هنک قیاسا دکارن بکن مثلا عرض هجی چیه چما فراکت هاتیه ام ویاد کارن معنی لی بکن اولگوری وی هنک تدبیری و خبستینن تبی وی اواجی او خاطر به مرا چه بوبه زاروک و فلاکت چوا بمعنی بکن یا جی و دهندوری خود راکسیونه که چوا نشان بدن لازمه ام دیالوگه که چوا به زاروکاره خبر بدن آلی زلزله ام پر ترس زاروکا چه ده به فهم نکن اما گوری سالی وان گوری عمره وان گرک مره تشتی راست شوان بویجه 7 سالی به وک 7 سالی مره وان پیوه 15 سالی به گوری 15 سالیا 10 سالی به گوری 10 سالیا گوری فهم کرنا وان مره گرک قالا زلزله جوان بکن زلزله جی ام دویا دوغال آفت آفت شالی خودتی شالی دوغایتی وی هاوید gerek mere ali zaroka mere veya fehim kirin wan bide. Anha em xaniye xwe hekem xerabe bi xwedê nekez an xerab bûye liyal çadira yê liyal konteynera dura dikeve ve ya da em xaniye te xera nebibe û van mühendisê seras hatibe xanî nerîbe yetkilî û gotibe vî xaniya saxlem e گوری وی مره bilgiye zarok de dilê wan rahet bike û mere veya jî ji wan bibe sebate tu tirsi tu fedînek em jî ditirsin belê ka ji zaroka dereva dike yani dereva çawa yani tiştê nerast ji wan dibe yani wek lîskê dibe na dibe şêrin ji wan we dibe şêrin dibe na kil nebû na deprem tune na kes nemir na veya gerek mere ji wan rast bibe vê afetek mezine ama anha em saxin cê em lê bin konteyner be çadir be xanî be xaniye me saxlem e wî havît gerek tu rahet be ama wek tu ditirsi wek tu xewate cana nayê wek cana kêfate nayê wek cana xwarina te kêm be ême jî kêm dibe veya neaybe û ji wî havît aynı tiştî mere hêvî ji wî jî bike yani mere zaroka ji ser vî hawî bipeyvîne çi hîs dike çi difikire gerek yani ji mer jî bibe wî hawî mere cesaretê bide ji alî peyvandinê belê tiştî mühim bilgiya serrast mere bide binaya me saxlem xwe û çentê me yê zelzelê hazir e وشغيني وي ونزانن uzmanê zelzelê xota zelzele çêbû mere çawa bike çi bike mere li ku bisekine li ku bisekine mere baş e en cê ehmiyet kû derê vana zaten seresbê heta evvelî televizyona godar dike van bilgiyana mere bide zarokê xwe jî û wî havî tirsa wanî normal jî her evê kêm bibe her evê kêm bibe مالوا با مامۆستا پرۆفسۆر دکتۆر عەبدوڵڵا عەتڵە ez veya jî vêm tiştî xweş alî çadir kenta ez divînim alî konteynera devlet vanê yetkilî aile sosyal bakanlık gelek tiştê xweş alî zaroka çê dike ji bon psikolojiya wan em etkinlik lîska çê belê belê Demte ez dixwazim veya jî vêm veya ez pir tişkî mêtir ez veya jî vêm ji temaşa vanê xwe bilgiyê nebaş bera bela nekin bilgiyê nebaş mere ne emîn be veya serast e veya rast e ez veya rica dikim sosyal medyayê xwe bela nekin
ویا پسیکولوژیا متن خرابه که پسیکولوژیا toplum kişi خراب که آنش İstanbul hatta Hakkari tırsa zelzele ketti dile milletime van bilgiye ne saraz van bilgiye ne baş van bilgiye ne uzmanatı emji canam zanti canam cehaleti u can dil xarabti em dıxın paylaşmaya xwe em dıxın Twitter'a xwe Vayaj ali psikolojiya millet pır xarab ke ez ne dikim stand tu pe ne bawer be ne duruma xwe ne paylaşma xwe بله 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 مامۆستا ماڵەوە ئاوا خودی جۆرازی بەش بووان ئاگاهیێن وێ پرۆفسۆر دکتۆر عەبدوڵڵاه عاتڵ پسیکیاتریست ئاکادمیسیەنی شاخە پسیکیاتری یا زانینگەها دیژلێ بەلێ تەماشەوانێن هێژە بڕاستی هەنێک ئەم بێژن معلوماتین گرنگ مامۆستا عەبدوڵڵاه پار کرد نەخواستم ئەv ئیقازاوی داوی مهم بوو ئەمێ چەند گوتنال سەر vê mijarê xeber bidin û em ê derbasî mijara xwe din bibin ew xeber û peyvên ku ê nebaşin û tirsê dixe dilê miletê û meriv pê nebawerin ne ewle yan jî em bêjin rastî û nerastiya wê hê meriv pê nizane tedî di medya civakî de pir zû bela dibe advê li filan derê wê çardê mehê da zelzele çêve deprem çêve advê li filan derê ji xwe gotine depremeke zelzeleyeke pir zêde mezintir wê çêve divê li filan derê ji xwe bîna hatiye xwarê tev tê de mirine yanî evan agahî û xeberê ku wiha tirsê jî dixin dilê millet ew hê bêtir psikolojiya yanî ji wê zelzeleya heqîqî bêtir merva ditirsînin li ser vê jî îqazek wiha kir mamoste Abdullah Atlı Malawi ava kêkê Mehmet Baran piştî zelzelê piştî depremê em dizanin ku xebatekî hate kirin erê afateke pir mezin bû 10 wîlayet xiste bin tesîra xwe qeweta dewletê saziyê dewletê negihîşte teva em dinêrin milletê derdorê saziyên İslamî sivîl bi hevdû re desthavêtin vî barî û tiştê ji destê wan tê hatin kirin hê jî dikin û divê hê jî bidome ev yek yani bîstro ser de derbas bû di hişê we da di aqlê we da çima ji depremê zelzelê hûn jî roja ewil li heremê bûn we çi tablo dît û îro hûn çawa dixwînin بله خواهد تعالى رحمة خل كسي كو رحمت كريا رحمة خل وانكا او كسي كو برين دارن خواهد تعالى شفا خيري جوارا بشينا مصيبت كي گران بو مزن بو بسري ملت مداهات يعني مصيبت كي كو تدي حتى انا ام بخو يعني او ابري ما ايكو هرشي انا من حياتنا ما تدي مصیبت کی به گرانی لسر مملکت خود ندیده بود تدید ویژن به 100 ساله بری حتی آنا تشتکی به وی رنگی به قوت به گرانی اول پی هبدو دروجه کی دا زلزله کی دز زلزله به شکل لپی هب و جهب جدا جهب آیری ما نهاتو دیتنی ما ندید بو ام نبو شاهد بله دیسا زلزله تدی تشتی که ام فهمت کن تشتی دمیجی مدانه لدنیای چه بویه بلکی تدی د نوا اقیانوس بحره کوردا و د ارده دا و چند کیلومتر دبن ارده دا چه دبن زلزله هی تسیراوان دگیجه اردارش بله اف د ارده دا چه بو یعنی ند بن آوه دا چه بو ند بن بحره دا چه بو لمارش چه بو و نیزی روی ارده چه بو جبله کو د ارده دا چه بو و نیزی روی ارده چه بو گرانیا ویجی لوی گوریه سر
آوایی تاثیر خو نشان دا جبروی تدی یعنی کسی کو روحی خو دان و وفات کردن پر زیدنه لگور زمانی وی پاشی کو ام دبینن بلکه هیچی زیده ببین بله يعني روحي الحمد لله يعني تشتي كل ما تأثير كر يك روجنا مگر كي ژاپونيا و ايچيني و هاتبون لعادية ماني درو دوري خود نهرتن بلكي تدي خبرة شي بكنو و وقت دبينا او روحي كو بملتي مرايا او كسي كوج جبن انقاذي جبن وان آوایی که خرابونه بلکه هنه روحی خو همه خلاص کریه درکتیه و بوی شوق بوی عشق بوی يعني امكاني هي لوي درياج بوك انسانا ساقيتيج بن و انقاذ درخن اویکو کارون تشتیج دستی ورن نان تینن آف تینن لخو کرن لیباس تینن و کسی کو مثلا دوری ورن ایدیج استانبولاتین ام بیجن تدی جدری دورتین و بشکل کی بدستو لپا وجید خوازن انسانش بنوی دری درخن یا اویکو کسی کو تشتیج دستی ویته لوی درینه به هفرد ون آلی کرد وجه خوازی که او روح به انسان مراجع هفیا او بخو افادتك دبي خوازيك اف روحي كو انا دنا ملت تركيا دا كتدي او بتركي دبي دايا نشما روحي او ام اليكاريا كو بحفراتكن نافيجن تدي اي من يا نا من اقرباي من يا نا اقرباي من كيد وبرا بتين دست دافيجن كي تشتيج دسيوانتيتكن خوازيك اف روح بانسان مراجي هافيا دبيش الحمد لله اف روح خو نشان دا يعني انسان ما تف بازدان وی داره تشتی کش ده سیوان هاتن کرن بلکی تدی روژی اولی از بخل روژی اولی الادیا مانه بوم او ده پرما دیا از لوی داره بوم چه بو يعني سوقا خدا دجينا دا ام دچون مرم نکار بو در باس و تف خراب بون کس لورتنه روژی اولی يعني امکان دمکی تدی لمارش چه بو بلکی هاتا یزیده هاتو خاري بله روجا اولي بلكي اد ديا حتى روجا سياجي پرزده هيا انسانا جم ادياماني چينبو نظام چينبو از ويا نزانم بله اديامان جي بقاسي دريدن تسيراوان هر دو شهردن تسيرا على هجي لي هاتبو يعني نيك ندو نده نسد بنا هاتبو خاري و كشي كتدي دكبره هلاني و تنبون يعني روجي عولي إجا تديج بوك مرف إنسانا بن أنقاذ دا أو كسيكو وانباشي عم بين روكي درو سيرو چارو پنجرو دهرو بشون دا تكارن درخن وان دردخن أو إنسان بلكي تجيه كي كو تدي كارفن دور دا جيانا خود دوام بكن نفس بستينن يعني أكسجين دوي ويجيه وان دهبه بله كو وقت بینات خواره هنک انسان يعني جيلوان تنگ دوان كارن نفس بسينه اگر نفس ساعت كده يا 10 ساعت دا يا 3 ساعت دا توي درخص در نخص نج تسيراكو يعني تشت بسر ده هاتنه وجود ويشكيا يا مريه بيجي تسيراكو دور له هاتيه گرتنه اكسجين نفس ناستينه ودمرين يعني هنك تدي كسيكو دناوا 10 ساعت 3 ساعت لازمه كتوي خلاص بكي هنا او ناتن خلاص كرني يعني او 3 ساعت عول 4 ساعت عول پر مهمه پر مهم و جبو تمام دراو سابو جبو ادي امانه نخصم يعني تدي ام حتى نيبرو حتى بشتي عصر بشاف شي بو املوي دريبون تدي امكانه كنت آلات مرفتنا و بدستي والاجي مرف نكاره تشتكي بك يعني او آبهایی که خراب بودن دکاورجی سر هم نهات بون هلانینه کس دوراوانات نمون بلد بن ورده انسان هم سر و کمارجی قبول کرد گم ام چند رو درنگ هاتنه گو يعني في ام دبيجن سبورياجي زاناي في كاري دبيجن يعني اف نه زلزله كي ارتهجه كي تني يعني وقت ده ارتهجه لورا وها برجيك برفره دا پیش ياخو امكانو و ام بيجن
قوتا دولت جنگ هاشت فيها دوی ده ام چند روزه پزنه سازین سیویل ددن او سازین کو تشکیلات وان و قوت وان ارگانیزه وان کملیه و آماده نجبو روزه وها که سیف الدین آرمان وکی 4-5 دقیقه سروی مجاری دیسا خبر بدن سازین اسلامی یه سیویل یه وها کاروباری خو بلکه روزه که وها را کرنه اری روزه که وها نیم بجی دیسا خباتی وان دومن آلیکاریا فقیره و ام بجن خباتین خوی جبو آلیکاریا خلقی دانه رونشتاندن کملینه روزه که اوام دنهرن وکی 10 قات قوتا دولتی 10 قات قوتا سازی دولتی وان سازیا کار کر ایش کر لمیدانه تشتي جسي وان هاتا كرن و هيجي دكن ون جوي باجي دا جوي عالي دا ليبن هيرن و چه امبيجن ليكولينا درخست جوي مسألة اول خدای تعالی رحمه خو لوا کسی گو دبن ویزا زلی دمان و حیاتا خو وندا کرن رحمه خدای لوا بی خدای تعالی و بفضل شهيد على بحسبيني آمين اسمي مسلمانة وجارك ديجي كيف بلا مصيبتك هال ومظن وسري ملتما آمين امتحانك قرانا حقا براسيجي امتحانك مظنة لورا 12 باجار مظن دوی زلزله دا هجیانا 45,000 انسان لگورا رقم رسمی گو بیان بونا حیاتا خو جدستانا خدای تعالی تمام عفو مغفرت که انشالله آمين سلام و حرمت خو جوجی روش میوانی وجرد کم عليكم السلام سيد شاور براستی و پشتی زلزله چه بو لجمع جی که امود کروانی وقفی ممثل وینا که ام پیرا کتنا ارتباط ما پیرا ما خو گهاندیه ما گو کام کارن چه بکن هنک خبات الحمدلله تشتی گوجسته ماهات هنک آلیکاری ما کرد پای ویناجی که روژا سیا ام چون مرش شخصی خو از بخود چون سه روژا موی دریمان بله او بری سه روژا او کسی گودگو لوی دری مسلمان تنه نا کس تنه یا کسی آلیکاری بکه تنه یا براستی جغنی وا کسی گودگو کس تنه یا هر کس لور بو یعنی شخص خو دیتن اشتهانا گناه گو من ندیت وانا منی بو گتانا بلکی اما او کسی گو لسر سوسیال مدیعی رونش و دنویسین قالك جوانا افتراء لوا السازي خصوصا السازي اسلامي كرن السازي اسلامي نگو به علی کاری که مادی علی کاری که علی خوارن و خوارن و جلا و اشتر بیشم و انسان اجبو خو گرم بکن السازي اسلامي وكا گونها كما حمجي قلت يعني گو او انسان مسلمان بهبونا خو ملت سرپیاته له او بهوري و یقینیا گو اسلام دایا ملت ما دایا خلق ما باور بکن جگلک تشته مادی چترن جگلک تشته مادی بهتر فایده دایا بی ملتی و هیج دلورا تشته گو برینها براکه ما بری مجی که پسیکولوگ گفت تشته گو روح انسانا لسرپیاته له نهل گو انسان بشکه گو انسان دبارا خو خباتا خو جیانا خو هیجنو بردوام که جهه گو کتیا جیراد به براستی ها افتشتی گو وی روح انسان دخی حرکت اسلاما بهوری و یقینی ما اب بشکل دیجی که یعنی حقیقتا لوی داره جبرگو انسان مسلمان بهوری و یقینی و بخیره هیا و بروجه آخرته هیا بحیاتك ابدی هیا او کسی گو الود او سازی گو الود فعالیت دکرن جسره صدی نوتو نه اسلامی بود یعنی
کیژان ئینسانێکی گۆ عقیدا ویناکی ئیسلام بوو و دوا سازیادا جی ویناکی هەبوو ڕاهشت بوو هەنێکا ڕاهشت و تەڕێ خۆ بێورێ خۆ هەنێکا بجەنەرەتر هەیە عەرەبەی خۆ باوەریا ینی حرمەتن هاتبوون حرمەتم سەرێ خۆ زارۆکەی خۆ لە عەرەبا خۆ سوار کردبوون هاتبوون دگۆما کام کارن چ بکەن ینی ئەو ئالیکاری و ئەو خەباتە گۆلوێ دەچێ بوویە و با سازیە ئیسلامی خصوصا گۆبجی ئانیە ئەگەر گۆ نەکردبانە بەلکی ئیرۆ ئەف ئەنفلاسیۆنا گۆم بێت دەولەت ئەکۆنۆمیە ئاوبۆریە وێناکێ ئیکتیسادا وێناکێ خەرا بووە vê خەرا دبێ بەلکی ئیرۆ دقەت بووبانە ئیفلاس کردبوونە ئیفلاس کردبانە لەورە تشتێکی ولۆ چێ بوو ینی ژرەخێکی بفکرن ژرەخێکی دۆختۆر ژرەخێکی پۆلیس ژرەخێکی عسکەریە ئاسایش قسمێ ئینسانێک و خزمەتێت کن داهی دبن vê zerzeredê dibin va xirbademan lewra hat halekî wilo got deh bajarê mezin de heyat felc bû ji xeynî mirî birîndar e heyat sekinî rêya asê bûn yani însan ancak cihên jê bi teyara însankarî bûn herê بله eş bo xatirê wilo ev saziyê îslamî îro belkî hikûmet û dewlet tiştê got nekirin kî wajîkê qebûl kiriye va saziyê îslamî kirin berê hazirîke dewletê yani wilo mezin tune bû eger li balawe bê berî niha çend meha carekê ji Enqerê ji merkeza Enqerê goçê got em ê tedbîqata zelzelê bikin tedbîqateke wilo kirin got her kes xwe li mala xwe li ciyê xwe xwe têxin bin masa bin kursiya kêleka dîwara ji herî wênakê tedbîrek dî tune bû yani tedbîreke got vî milletî weke got Kekêm Heme jî got got pêra pêra dibin wa xirbada hê middeteke kêm de got heyata xwe ji dest bidin ji bê oksîjenî got gereka bikin wanakê ew zamanum ji xwe tune bû mekan ji xwe ne müsaîd bû xeraba bû بله îca ev saziyê îslamî ev civat û dernek gobjar bêjin Xwedayê Teala ji we razî bê heqîqeten tiştê got hikûmet û dewleta nekir wanakê kir û hê jî dikin ama ev kesê got li malê xwe rûniştî û ev zelzele nedîtibûn û hayê wanekê belkî digoçi digot belkî hikûmet veya dewlet xerab bê em dest deynin ser belkî pîlan newolojîkê hineka dikirin çi dikirin digot kes li va danîna ev derbê xwedîna maka Müslüman li ku ne maka mela li ku ne maka diyanet li ku derya ama me bi çavê xwe dît yani wa însanê wa saziyê got yardim alîkarî kirin tevt ew bûn باشه براستی لسر وی مجاری امی هی گرک خبر بدن لورا هی انقاذ العردینه و هی بریندار هنه هی او سازی سویل لوی درن yani ام ایرو بحثا وان دکن ام پزنی وان ددن حق جی دکن و هی لوی درن جی خباتی خو لوی در جی د دومینن لورا آفاته که مزن بو yani دوی ده وقتام بحثا کماسیا دولتی سازیان دولتی حکومت دکن جی نب سوجداری کی براستی آفات که مزن بو نممکن بو قوتاوی بگیجه هر داری اری کماسیوان محقق خنه جبروش کاوا آماده کاری هاتبون کرن نه هاتبون کرن ویا لازمه بپرسین لبله دروجه که وهادا شب ساعت 4 دا بویر قومی نممکنه که به هر جهر عالی دا خو بگهینن وی ده باجاری جبر و سازی اسلامی گیشتنه و تشتی کجده سیوان هات الی بلکی نتیر به بلکی تیرا تمامی کوان انقاذا رابکن بلکی اید ساخبوند بنیدا 10 ساعت 12 ساعت 20 ساعت هی وفات کرن خو نگهاندن وان بله محقق کاری که پرهیجا کرن و خباتی که پرهیجا کرن مالوان آوا خود خیروان مزم که تماشاوان اینجا ایجا ام دست به سری برنامه ده وقتی ما بحث کرد مگو اردهجک زلزله یک ده سیاست ده جی آنها ایدی قومی براستی
بلکی هنک لگور ام بیجن شیرویا کتینه کرن دمک وها هی جنازه العرضه هی فلاکت عرض هجی هي چما اوقا سیاست خبردان او جي راسته يعني لبالي حقيقته كتركيا جي و دمه هيدن هالبجارتنا كي هبه دمه هو تشتكي وقت شيره هي و حتى عنها نيزي سالكيه شش بارتي جهف جدا فكريتا وان جهف جدا لسر ماسکی مه جارکی بازار روزی جارکی 20 روز جارکی رودنشتن راد بون مگر یک چارال و استودیوی جی وان میوانین خوی هجارجی ما خبر دا ما گو فکریات وان نه که نممکنه اوریویتی که دریج به دوره بکن نممکنه لسر مسئله آن چاره سریه که حقیقی دینن هوله لورا یک دوی اف مسئله رشه ایدن دوی ناسپیه یک دوی سوره ایدن دوی ناکسکه جبر وی هی نکتن ریا هلبجارتنی ام دنهیرن به هفدو کتن مجبوره چگو مگو پفچونا Kılıçdaroğlu و Akşener ya jî bi hevketina Kılıçdaroğlu û Akşener lewra Akşener Meral Akşener giraniyeke mezin li ser xwe dihesiband yani ez giranê vê mehsême ez hêjayê vê mehsême li xwe dinêrt Kılıçdaroğlu jî ewlehiya wî hilbijêrê wî ne ji sedî 25 divê giraniya min heye ez teva mezintirim şu roja ewil jî د خبردانê xwe de divê ez ê vê sîstemê biguherînim ez ê werim derdê we çareser bikim yani bi rastî divê ezim yani em bêjin namzetê we ezim Meral Akşener jî li hember wê derdiket û do em dinêrin Meral Akşener pihînkî li vê mehsê xist û ji hevdû feşkiland we çawa vê xwend Kêkê Mehmet Bara ana tedî وای سری ساله کی اف محسه هی بله و جوینا دوزده لحف بکار آنی رونشتن اف جوینا پاشی و یعنی سری ساله کیه تدی Kılıçdaroğlu و CHP اوه دنه کربو بن چنگه خو بن سیاه خدا دید yani yani گرانیه CHP لسر هبو بله yani مرد گوت گرانیه CHP و Kılıçdaroğlu لسر واندن هبجی لسر iyi parti برنگی واندن نیوه مروسا تخمین دکر بله افتدی جوینا وانا و پاشی و Akşener کو درکت ایدی تشتی دلی خو یا جی ایدی تشتی کساله کی کمپ کریه توپ کریه تبا beyanat da tava derxist rastı u insana ra got idi çapemaniye ra got herkes bir hasiya yani dve ev masa noteri ya jin masa qumare nine yani salakiye Kılıçdaroğlu bu qumare de leist ve fam nakir hatta iro ve pera devam kire tezaq lewat seri roja awli da Kılıçdaroğlu dugas xadiye ve maseme يعني دروجة عولي دا نقولك اگر يعني شخصي ويني بجي شخصي قدرنا خبشي يجي نامزد اوني بجي ايكو او دخوازه ايكو مثلا اوي بيجا يعني وي جرانيا وي سر وي معسي هبو اجا حتى ايرو دمكي لسر معسا قمار رونشتبون و یا جیل سر معسا نوتری که همه Kılıçdaroğlu بیویج اوجی امزی خوبا ویجنه که سری رونشته بون در نخستن در و ایرو در خستر با بله انا Kılıçdaroğlu yani tiştek mervece fahmdı که من نتوانجی ناکشیند دوی امی حتی انا بشش پارتی اما دوام دکر امی انا به پینجا دوام کن حتی تدی هنک دویجن yani de peşaroje de kaviççi ve mernizana belki düşüna iyi partiye de ji HDP de oyunun deyinin ve derip den oluştandını ev fikri cihane
yani Kılıçdaroğlu minneti nakşine. Beli Akşener o tabi kesi ku dil danavan, kesi ku ray danavan, kesi ku wan kirne peş derxisne peş yani hatta ana الجور من جنك بيجي يعني مادام مسألة أبو مادام وزانه ودرجة أولي حتى أنا أب معسى نلجوري ويا معسى قمارية ويشاخي تشما وحتى أنا أني دفردا درخست وأني في زمان التانك دمايا دمه وكان روج البجرات تنيرا مايا ونهيجا دردخن بيش وهنك فان حسابها جوان ببرسن يعني تدي ملتي الجور خو او تشبيجن تشوابكن بكداهرن كيجا علي دا بمشن ملتي البيواني بمشى او ويشعبي الملتي دنهرن او كسي كراي خدنوان او كسي جوان حسكنا دلداي دلدانوان يعني او وساد زانن امراون امرونين ام تشبكن ام هرن يعني ملت ايما يعني وفنا مبكى او وساد زانن بل ملت نوسانه يعني ملت وقتكو تدركبي القرشي لهمبر مقامرات بيجي معسى قماري او هنك اشترى بفيجن حتى انا معسى قماري بو تتزانو وش ما تسروي معسي رانبوي نشوي حتى انا اميدكي و هيفيكي دام ملتي حتى انا معاني وبيجي هنك تشتي ببرسن بروجيا اخشنر يعني اخشنر تشتي كو تديد دلوي دا درد خدروا دخواست او ای خوب بده قبول کنه دگوتا منصور یواش یجی امام اوغلی جهر دی یک يعني اگر هم امکن بدن پیش ام دستک بدنی برا اوون جهه پنج ویا قبول نتکر قلشداروغلو ویا قبول نتکر سری دا دنوان دا افسقنتی هبول بله انا مثلا تکلیف کر يعني تدیل هم بر قامره جی يعني جو از جبان هر دو کساجی راجی دویجم خو بدن پیش ام دستک بدن وانجی ایدی يعني تدی جی تاثیر جهپی و کا مسئله چی بو وانجی گوتنا ام لپی جنرال باشخانه خو لپی قلشداروغلو و پارتیا خو نه و اگر کو او بویژن امی بکن نه بویژن ام ناکن يعني دور دا جی عجبا اخشنر خواست کو يعني جهپی جی جهب دا بخینه نکی بکناوی أنا حالي حاضر تشتيكو مربد بينا أو استراتيجية أو فكر ودشنجية جي نقرتيه بله أجر كوفانا سفيروج خبرة جهبي يجيش خبرة قلشداروغلو دركفن وتكلفة أخشنر قبول بكن تدي ودسك بدوان أجر كوفانا نكن ایدی اوی لگور خو یکی در خپش کی در یجی اوی به بله اوی پیش نوی هفته ده اماموğlu o سروکی شهرداری Ankara Mansur Yavaş ve pere hevditine ki bikin kek seyfedin mesela HDP ve çoğabe yani ev devsako İyi Parti jerabu ve HDP ve de رونيني الجور يعني شخوا اي بارتي الويدر بوجي ديسا الجور هناك نيرينا شخوا بن معسي دابو اوجي كيليكا وان بو ده aynı rojeda Kılıçdaroğlu diçe partiye çepkir ziyaret ke yani şkiri yabancı dixwaze الجور ve rengeki çavaderi jibo masaya 5 pin diyen bejin براستی از خوازم اول وینا بیشم کرمک گم سعدا و هبه کرمک اگر بالاو به وقت 15 تموز چه بو مرال اخشنر نه ملت وکیلی جو درکت او یرتسل قنصی هبو یعنی انجمن اشتیا المعالج ته گوتن دگوچه دگوزه بما سرک وزیر yani اب اشتغالی gerek نویش بیر کرد وقتی گو دربار لشکری چه بو گو اخشنر اب اشتغالی گوت معناه هبو وجو هيا جي خوشي قرتبانا لجبرجو او دربانا تشوسري او تشتي جويجي تخوست يعني سرق وزير تيجي نت هاي ابنائك ياد دوا اگر قول بلا يعني منصور يواش و اكرمي مولوجي هر دوجي كي
شارداریا جهپینا یعنی زلام کینا قلجدارو اکرم امام اولورا دگوچه دگو اولاده من وک اولاده من اجمر اما اکرم امام اولو سر ماسه وقت قلجدارو چو امریکا چو آلمانیا بگورینن چو او مرال اخشان سر ماسه که بری گورون هفدو حماس کرد يعني هفدو حماس كرن يعني وابتشكي ديجي بين بيرا هفدو وقت جو اسطنبول دبن برفيدا فرجبو اكرم امام اغلو بسفيره انجليز را چتكر دقمية كده خوارند خوار والويد طبعا يعني اري خوارند خوار اما بلكي جي دولت خوار ام وينا نزان چه پاسر هفدو بحث كرن اونا نابينا واده درباس بويا ایرو ملال آخشان اردویچه دبی از یاش منصور یواش یانجی اکرم امام ومش هر دو کایکی بینم یعنی او تشته گو گلک جارا دولت سروک دولت مزنه دولت رئیس جمهور دبی خود بجه دبی کوکا وناش در ویا یک جواجی در نکوی نبی کوکا منش در ویا یعنی اف فکر و رامان و انسانا جدر وتی او جی انکار نکن نبیش نوله دعوه که جد حقی و انسان و نکن نبی اون افتراء ما دكن لورا تشتكي جو حقيقتا وهبد بفكرة درويش شبه ذكري ويجي أوا فكرة وانا شيء ذكري واجي أوا إجام كارم ونا برحتي بيجن وقتين جانا مهبل كلكا أخ بارتي به وإي بارتي كلكا جهبه به البته أف سازين أف بارتي هناكي أري خلك ما رد أيواناكي بلکه هنا کاشه گونه چون سر صندوق ایران جزاجی بخواره فقیرش بگو پره کی جزا ندن چون رادا فکرین هم بدن که ندن که وی هنا کا و ای ترکا گومه بدن وای ترکیش چی ای کردا گومه بدن وای کرد چی یعنی بشکل کی ملت ما رای خدا اما عمل مسئله میزنن مسئله دا وقتی گو ایرو وکا گو سره پروگرام داشتی که و کرم کریا اب مسئله تمام ملت ما على قدر که حتی یعنی بپیشته یعنی بلکه جی قدرات ترکی و على قدر که باشه ما مستپرسه کدین جزوها جوال پرسم سه دقیقه ما یجبونا بری پارتیا سعادتی و یا داوطلو gelecek ve dveda çibkin yani biamın سعادت شي وجلجك شي بخيرا اي بارتي الويدر خوبجي كربون لورا فكريات وان وجهه بتمامي جهه ضد يعني جلادي هر دو بارتي جتي حسباندن جنها بيدا جبو سعادت جبو جلجك جي وين زحمت به مانا الويدر بله ويجا جاي بله انسان کی می عمري موسم خودجه راضي به خود عمره کی دريج بده بينات برنامج كده قلت وقتی گم بچوچک بون وقتیم چون ماله که جماعت گفتن کرم کن خوارم بخون مفادید کرد ولیم برچی متخواستم بخون لجارت دی مگو خزی جار کدی بیشن ابناشی که بلکه سعادت ایوکا اشتر بیشم داود اولو بوید بهاتو بو گریدان جوه ساعته به بلکه مهنه جواجر در کبه یعنی اب کسی گورد ددان ای پارتی و رای خودن سعادت رای خودن ويا رأيه بدنا داود أولو وقتی جو بعقله کی سلیم بفکرن جو میزنن جو اف ایگو و پارتی و سروکا ددنا پیش و فکر ددنا پیش و 45,000 انسانی مد و زلزله ده حیاتا خوش دست داینا او نا ملته مد بهید بن انقاذ ده بو او نا دوران ماسی گهان عبدو گو متر کی چا عبدو بحر بکن او پیلان کرنا گرک ملته ما ملته کی بعقل الحمد لله يعني وي د و سيچمادا و هل بجارتنا دا زاني راي خوب دكه ماشي كي وي د سيخو تخنا بن سريخو وي چبكن بن ارغوشاخو وي بفكره يعني سعادتي مجبوره بفكره داود اولو اشتر بجم دوا بارتي شي ديشي گركا وي بفكره چما چونكي اف هل بجارتنا انا كي حقيقة نهل بجارتنا وكا صالي در باسوية سيستم على قدر بك لورا سيستم بدليا
افدمي سيستم ديسا بين وقت سهرا بري او سيستما قد هر دم سنه سالا بتشب دربك لشكري يعني بعسكري دربه سازدو جبو خاطر يقولوا اف سيشم اف البجارتنا كمهمه ملتك الحمد لله بيش دبينه في حالي شي دبينه وابتشي قنها مقو تنجي كيش السري حتى بني او كسيقو مثلا مرال اخشنت قو اريد وي دربه دا نبو باش بخان اما خليفه خود خيل حولي يعني اف امام اغلو منصور يواش كينا Kılıçdaroğlu ben hep çend da zamanı ki peşte berin hadgoçe dugo evnake gerek şaredariye da işe xubkan yani dugo reygirti bu şu riyava girti bu bali bans banaji evna zani bu kangi go Kılıçdaroğlu şu Almanya veya programa kadit xista hole tadit evnake masake da gahana habdo bali بله تشويه وكا روبي فهمن بلاني خد شكرا يعني ملتي ما إن شاء الله به البجارتني دا أب حالها جودي و دي سنة كي قرارك خوشك بده أم بيه بيتكن أمي بيشتينا بري دي سالسري خبر بده مصاها بلا بويا أو مصاها هاو جبري يعني بجبري شي كي رايداري وإيغو الرهد دنيا هاو بحالي قبولتك نوسا أو يعني أو لابوان نما لورا هي سر نامزده کی لهب نکنه ونی چه دولت اداره بکن یعنی بگا بملت را اف پرس هي يعني ونشاش بارتي كو ونجهف جدانه فكرياتها وجهف جدايه جنهادا وندبين امي فلان وزارتي بقرن امي اوقاس وكيل بقرن اوي حقي امضاء مجهبه بما سروكمار نكاره قرار بده وبسر نامزده کی لهب نکرن وملت بين پرسنه وجه كاوني دولت شوا اداره بكن آفاتی که بلاکی وره سری ملتی ونی جواب کن ونی اقتصادی را جواب مجادله بکن ونی اوقات سازیه جوال هفدو کوردینه بکن اویاجی پرسا ملتی بوی ماسیا ششالی جهف فشکلی مگو و اف تبکیا مرال اخشنر الهمبر Kılıçdaroğlu تیچ معنی سناریوین جان ها پیدا لسری امتخوازن هنکی خبر بدن روزنامه‌وان محمد باران لستودیو میوانه ما و لیکولینر سیفالدین آرمانجی سر سکایپ ده بشتاری برنامه مدوه نکیک محمد باران نهایدی و روزنامه‌وان سر سناریوی نو خبر بدن وقت شی هندکه حتی هم دزانن هنک گره عالی CHP یعنی ایل دجبری اردوغان نها ناوینتی دکن دناو Kılıçdaroğlu و Meral Akşener'de که امتکارن وان دیسال هفدو بینن نکارن امتکارن دیسا وان سر محسکی بدن رونشتاندن ون وی احتمال چواد بینن و جبو هر دو آلیا جی رأی که چوا ایدی هیه yani mesela جبو محسیاش بینج آلی اندی امتکارن بیجن یا بی ای پارتیا ای ويتكن رأيك شوا لأن بل أردوغان إدي دستيوان ضعيف كت يعني أف دروجة كده في تشتي جوابا برسوا خديت حتى كو أم باتنا في درجي سر في مسألة كو أم خبردن هي أم ناتبون أو احتمالا كو تدي بلدية كود شارزاري كود دستي CHP دابون شهر مزن لهب كومبون لأنقرة بهذا خبردان تدي إمام أغلو جيت دابو يواش جيت دابو بلاكو تدي أخشنر غازيوان كربو و تدي تكليف لوان كربو شهر دي يك فرق ناكا مسألة طرف مسألة يكيج أو هردوفون أو شهر مزن تدي أو بلدية دنجي كوهاتن الهبر ونشتن كايدي تشبه هبر خبردان إيدي بزوري و إيدي لسر فكرة وان و إيدي بخشي و نخشي و تدي هاتن هفديتن دقوتن احتمالا كو أويوان إمام أغلي ومنصور يواش هرن بأغشنر رونين خبردن يعني خبردانا مسألة خواستنا پارتی ACHP
جيرا بيجن حيران تدي تتشكي أواد بيجي بلي أم بي بارتيا خو قابنا بيجن حركات ناكن يعني كحرن بالي بيرا خبر دي جوانا خبر دي إيدي حتى في باشي جي او احتمال هبو كاوي هرن ويناتشن جبري كام ورن فيدري إيدي واجي جو أم ناتشن يعني بلكي جهبا بوان أولان نبو جو تدي أم دشينن أم دفين هرم بفن الشي ما و هني جيرا بيجن كو تدي تشتكي أوي نفا يعني بي جهبا نبرز جهبي أم تشتكي أوانا كن جبو كو تدي أو جي بشون داوره يعني ولا سر معسيروني يعني بلكي هيفيكي جهبي بفي رنجي هبو لسر الشتيا خو و لسر حسابي خو بشينا بلا إجا وهارن تشتني دني خبردن بهفجي أولانين بهفجي أولانين الجور قناعتا من جبروي نشون دي كجوارا جوهرن يا نشون ديسا احتمالك مرال أخشنر دي روجا دي شامية و سبينا دسفا كو will have combmen أو يدي أو محساكو يدي بوچا بينج عالي will have combmen أو بفيجن تدي نامزتي مثلا كس احتمالك مرال أخشنر جاردن هرا تدي هرا نچا و هرا أو يجي دقو تدي أو كسي رادة داري بارتيا من کو بیژن هر از هرم مدلی نگرد مساوات درویشoğlu beyanat dayı gotiye Meral Akşener beştari ve civini nabe hatta ve paşi yani beriya bername meji he ve tavrı xo beli nekir bu her ve neçe ana gotne naçe yani gor tişte ku az xwazim bejim vana şure xol hev kişandine nema ku idi tedi yani de navaroja kida د نواروجه کی دا او قاس تدي زو قرار خو و چizgiya خویا سورکشاندن انا هناك دنج قيده دنگاج دركتن در حق مرال اخشنر دا يكانيزي مرال اخشنر در حق ودا باسا مافيا يكر مافيا مال خانيجي راحت يكرين يعني وها هناك او اجندا ايواني و شارجي هنا انا مرال اخشنر پر محسوم نينه دو وقت رحمتي اربقان حكومتاوي داجي او د مساله سرنخماندنه و مكتبه و قد خكرنا و زماني داجي 28 سبات جي يعني پر باشروجه كيويه كمرف جي رازي و پاقش و تنيه جبروي يعني دخوازن بلكي هنك بخوازن كو بوان تشتا وبينن ري بلي مسألة لقور قناعتا من إيدي مسألة شخصي وينينة مسألة بارتية يعني تدي أم بيجن هري مسألة بارتية أو بلي أو إدارة ناكا بارتي تبوسانن يعني أو إدارة قرولوي كيوان هيا و أقل من ديوان هنا و بارتي يعني قرار خود ورده دستینن يعني یک باشخان بتنه نکاره سروک بتنه نکاره قراره کی بده و بیجه من آوا گوت و از آوا بکم جبروی لگور خناتا من ایدی احتمالا کو ایوان ورن الهفرونی تنه اگر که او تکلیفا اخشنر لامام اغلی و لمنصور یواش کریه اگر وانا قبول نکن کی انا حال حاضر وساخویات که وساخویات که يعني تدي ناخذ خشكوكا خو بكن اگر كو بنيرن افيا مسألة سياسة تشتكي خريبة اگر كو بزانبن دري خوارنا وان لفي آلية يجي تدي مسألة منفعتا وان لآلي اي بارتيا تدي جلجك بيشاروج لفر بيشاوان فتكا يعني منصور یواش کدری هات بله يعني منصور گشمیشا باشا روجاوی و منصور یواش ای کدری و يعني تدی هات بجهه پیرا
بو كتسشمي وكاركر بله. جبروي ادفيجم يعني وقتكو بيشا خو بكري ببين دفكو داش بارتي جبردن ورن يعني اما حالي حاضر انا ويا مرنا بيني بيامن شي احتمالك كو مرال شنر وگر سر ماسيتنه وگر جي ادي اوي جي نرازي اوي نيج اوي جي نرازي بن لورا دناف روجه كده وها اوقا معسيتها بالهفكر اوقا استقرارك ودفي عريضة تنبه في رنجي دا يعني إيرو حكومة سربياية حكومة تمي هيبتها خو تبي في مجادلة بعرض هجرة اقتصاد را يعني أوا يعني في باري جران سرمليوية جي ديسا بيجن جوي هيبتها خو تشتكي هندانة كريه مخالفة هي نهاتية أستك وها جي تبلغية كوها إدي أبيع أبي عيبك مرالاخ شنر بي خوندن جوی عالی واجی جبروی اجی پر احتمال نادمه كيك سيف الدين يعني سرفي مجاري مثلا دو حتى ايرو قوتني وهبن كرمكن وامج عالية دندجي المسألة بنهيرن يعني عالية اقتداري تشوال في مسألة دنهيره او تشواد خوينن اردوان ويقا امبيجن فكرياتا ويتشي القروه شو وبني سوالا او سوالك دي وجه مقرب وقتو بو هدفه چابكي شو ملتي كرد حج جهبه ناكي يعني جهبه قاتل ملتي كرد ما قاليه زيلا شانخانا شيخ سعيد وهوالي ونداكرنا جسدي و ملتي كرد وانا جبير ناكي جبور او کسی گفت جهپر رو نه گرک دجارا بفکری نه جارکی تنی دجارا بفکری او کسی گفت جهپر ایرو بخابته ورا برونه خاینتی کمازن به ملت کرد رد کی تاریخ کردا خوینا کردا خوازه اون داد کی ام به هیوت کن گو ملت کرد دوی مسئله هشیار بی کی هشیار الحمدلله ابیت یادیشی که سر مسئله گون بیشن گو ایرو حکومت سر به مسئله چت فکری حکومت سری حتی عول دا دخواست گو اب شبدو بفشکله یعنی اب فشکلاندنا گو چه بو گو شبدو چون جبو حکومت را باش چه بویا حکومت جوی بخوازه چه بکه و بخوازه هی بهتر حتی ایرو دو بو از شاش بو حکومت یتکیلی کی وانا که اظهار کرد د مجلس دا ایگوی رو د صافه حکومت دانا büyük birlik partisi mazne ve nagoçe go cihe akşener bama berveri bama yani ba CHP çitki berveri bama HP يعني افكر جبو اقتداري جبو اخ بارتي چقا فكركي عقل مندي الجوره يعني او دري دفي استي دا حكومت وبك وزيدتر جي خسار ببينه يا و جي فايده ببينه يعني لبامن يعني حكومت اخ بارتي يا راس دري عليه وك وهي بيتر خسار ببينه ممكن يعني وگا یک کاری حالو چی بشه عجبا ماسا ششا هناك جا اخشنا را گود گولنگی خلیخا ان اخشناش با خولو کرد اما از وید تفکرم قلجدار روش اخشنا را گود ما تخصی مجلسه هیت الحولت نبو ما پازده ملت وکیلی بدین دانتا ما تخصی مجلسه ایرو که دوی مسئله تا دستکی بدم اما ایگو دخواستن گو ترکی شکلی که تیخ نابلا پیخو و آنات گو چه گو ته ناویتا دربا لشکریه در کتیا برا منصور یواش و امام اولیک جوانا وری ته دوزا باناف که آخشان دوزا بانات که اقلجدار روش گو افچه نابن امناکی ایمن اقیمام نای وکا گو که حمد گو جی که یعنی خواستن گوینا دی سابین سر ماسه هنکا گوهی واکشان گونه چن به پارتیا و ویشیانا که نکن وقتی گو ایرو آخشان روره تک به هزا آخ پارتی ناب آخ پارتی احتمالا گوه نخلی
يعني ناف آخ بارتي جي خراب بي لورا مهبا إيرو بتمام هزاخو آخ بارتي چتكي آليكاريا آخ بارتي كيل پشت آخ بارتي بلكي آخ بارتي تاجوه جي موقتي کو آخ شنر و حواله خواره معلومه ویا سر مثلا فتو ناوی آخ شنر و گلک حواله آخ شنر گلی جاده در باس ویا ممکن اوه نقل جناب مهبه هنک انسان اعتراض بکن برا ابناکه نوی نالما اما حالو يعني هناك جو برد ناف مهبه دابون بلکه پیشتی وی مسئله پیدا چه بکن اف شخص اف ملت وکیلی و اف انسانی گو رای و هنه ناف خلق خدا هنه قدر و قیمتی و هنه که هنه بلکه هنه جوانا خو بدنا پاش ناف ای پارتی یعنیش آخشا نرابیجن به چه به تبکیری تشکی نهاتی تب بمها عمل دورابه ماسه زیفراندن تم گیش کرن نهاجی که تدبیزه عذب تنی بیعیشه بیاجی بتنی چه نبی هنک وکه هدفه و پارتی کمونیستی دیجی گورا گرونانی و چه بکی بسری خوب بینه بسری خوب تنجی نکاری تشکی بکی ها او کسی گودنا ای پارتی دنا بلکه جواناکی هنک وقتن تکر ناف صفه حکومتی و جبه ساعتی فا حکومتی چه بکن آلیکاری خوب دنه و اینا دوی صفی دا سیاست خو ببشینه باشه او کسی کو نخوازید پیش د سیاست د صحنه سیاست داون دابه به احتمالا مازن هيا گو خوش پشت آخشانر بدنا پاش لورا آخشانر وکا گو که محمد جگوتی ادبال دوره بریده زمان رحمتی اربخاند و 28 صباته دا دوا دمادا آخشانر وقتی گو سروکوزیری هندرو بو اچلری باقانی بو لکردستان گلک مسئله چه بونا و آخشانر هنگی اچلری باقانیا گلک اشتغالی و هنه گلک ایلمی و گلک گوتنی و ناکه هنه امری و ناکه هنه گو گلک ضرر دایا دی ملتی بله جبولو آخشانر به بجارتنه احتمالا گوش خوله را بجی هیا او کسی گل پشت آخشانر بسکنه و اون داب که او جی جبو گو اون دانکن هوی چبکن دنابوانات جي كي وهناك شلق الهب كذا وهنا بفقط يعني حاله في شكل نامشه وجايد يختقوا بزور مسار ماصي اخشنب انه ممكن يعني كاري بيجي بتركي اشقاويه تركا بيجي ملت من ve devletimin çıkarlarını öne atarak işte ben şahsiyetimi şöyle bir kenara bırakarak tekrar masaya dönüyorum. Kare beje fakat بله نابي وبالي بله يعني بيجي جي ديسا بملت را اف ايدي يقيني تشيبو جوي ماسي جوان شش بارتين جدا هيفيك نايكرن يعني محقق ابيات سري ملت دا باش رونشت هر يك ميواني ما سيدا وقت ما هي سيناريو يا هل بجارتني دي امي مدبي سري خبر بدن د تورا اول ده سرو كومار ويب سرب كبه صدي بينجي زيادة بالسنه نسينه هر تورا دیا iyi parti edil o nav ortaya demine yani nabina her duda ne şol vialira şarkır şol vialira ji dışarıda bu تورك تشاوي درك يعني الجور قناعة من تدي اف مسألة اف فلكتك هات سري ملتي او دبرم زلزلة كتشيبو يعني تدي برفرابو اما او زلزله استانبول جيتي بيرامه يعني وي چاخي ابا سالا 1900 نوتو نهادا از بحث ورتكم وي چاخي تدي ديسا بارتيا سولي السربو اجود السربو وزلزله كي مازن چيبو يعني چند روجه عقلي وان نات بو سريوان نزان بو چبكن ده سو بيوان كتبو هاف يعني تدي وان روجي او روجيتين بيرامه بلي دفردا افلكت پر زيده جي مزن برفره بو امتحانكي باشتا يعني اكي ماسي هنا تدي ام خبر ددن من بخو بحث كر ما بشعبي خود ديت الادياماني بلي مركنا تشجي ده سيوان هات امكان حكومتي چهبون تمامي آنين سحاري
تماما آنین صحای و بدنگیج نکتن و براحتیجی ایشی خو کاری خو کرن لیشو کاری خو نهرتن یعنی دوام ویدا ملتی بتنه نهیشتن دالی تدی او آلی کاری عولی و پرو و فلان و بیوان و جیو و چادر و پرفابریک و یعنی اوتيلا قروما جامعه يعني حقيقه امتحانك خوش دا يعني حكومه في زلزال دا يعني الكلكه ملتي سكني امكاني وش شهبو كر خدمتها ملتي دفردا دركت بش يعني ملتي في تشديد جبروي ادبيجم يعني الجور قناعتها من اگر كل سيرفي كوني هرن اگر مثلا استقامته خرانكن جاردن حتى رجا باشي الكلكه ملتي ودوام بكن في شيخ وخدمته خو اوي اوكا اوليدا يعني دكتوره اوليد البجارتنا يكمين داد اوليدا وي بسركبن احتمالك بسركبن هي بل اگر كو بفي شكلي بفي رنگي دوام بكن لغور قناعتها من انا تشتكو تدي اخشنر دفج محسي برده وشو يعني اگر كو بارتي دنجي نخاسم تدي داود غلو و قرم مولا غلو اوان هردي از بابا جان ناويجم تدي برزده استقامت كيوي تنه ليبرال ديمقراط استقامت كيوي برزده تنه و برزده يعني حسابي جناي كرني اوان هر دو بارتيا اگر كو تدي خويات كو جانا دا افلاس كريه و محسي وورن اوي حكومات بدنيكي اوي بيشاروجا ما اوي اداره ما اوي اداره دولتي بكن دستيفانا اوي جواب اجبر في لغور قناعتها من اگر كوفان هر يجوي دري ب حساب ب كتاب ب شرط شروط رافن اوي قيمت بستين بله تثبيت اكيد جيد ابو كيك سيف الدين ونجي في برسي اجواجي بكم سيناريو هالبجارتني وتوري وان بارتي كو دور شوي مع سيمانه وكيكي محمد بارانغو تخمينه وتشي كرنكن دسي داخل وقت ما هي اشخو يعني زلزلاغو تشيبو مصيبتاغو سليم لتيما حقا نقطيغو عملي دميزين و انسانی هنه که پشک آب دوی ملتی نکرد دستکا کارمشیان و سلوگان آویتن و بحثا مخالفت ایدگن بله يعني و پارتی مخالف خصوصا او پارتی يعني کمونیست و دموکرات سوسیالیست املتی هنه هی لاشه انسانی مدبن و خرابه ده يعني زاروك وندانا انسان وندانا اختيار وندانا بله كيك سيف الدين آرمان جو خطي كت شيريغو قاسيغو دانك والقاسيغو في ملتي زرار دي في ملتي جانبي ايشيا اما و بارتيا درد وكل وانا كيس سيچمو ماسا ابشخو عايا كزح مزنا وحكومات بري كماسي حكومتي هابون هيجي هنا ونهاجي هنا شيبونا فقط في حالي دا حالي هذا في تشتي حالي جو ملتي ده وقتی گو هالبجارتن چه به احتمالك مازن هيا گو حكومت دي سنه كي قزنج بكي يعني اف چون لورا خبات و گوتن هردو ناگرن جغيري وانا كي آلیکاری که مازن ملت را کرن بلکه پچکی هنگ درن ما فقط ایرو درده ملت ببره دگوتن دگو زمانه دمر دگو تنجره تاوا حکومت دورر يعني بروش حكومات دي عرضه اما ايرو زلزله دولت دنا عرضه نه حكومات هني وقت يقول ايرو حكومات
بویق عزم و قراره خو دوام بکه و در ایش و علما ملت را چاره سری که ببینه و خباته خو بی حالی دوام بکه البته بسرکوه اولی تشی وادر نکه دورا ماسا خو زیفرن گیش بود بله و چی وادر کوه وادر کتبانه و حتی نه ادایی که خود در خصبانه این قاسیه ادایی در نخصنه حتی نه حق ادایی در نخصنه وش حکومت که درخن ابجی که یعنی مجهوله بله مامۆستا لێکۆڵینەر سەیفەدین ئارمان ماڵەوە ئاواژ بوو بە شاربوونە بەرنامێ و کێک مەمەد بەران سەرچاوەڕاتن خودی خێرا مەزم بکە ماڵەوە جیاوا ئێوارەوە بخیر سەرچاوە تەماشەوانی نێژا نێڕینا ڕاست بەرنامە مەهلوێ دەرقەدیە حتا هەفتەیەکەدن ببینین خێر و خۆشیێدا ئەمانێت خۆدامن